pamba ba boke bongsa ba ba kunje lokwa lipapa monsieur munena mboko ba ke kunda bon Angèle masoko na yo ok libumu mabe moi si moi sikala e ba be yo comprendre que yo bimana papa bino maman na bino kangi so atinjo makala pola ina mobali na ye manike moi lisumu parce que ko bimona ko mo ba bolio kacha bimani ke tanga kombola ngate abomi yo manike ba be na face be na lima ya okufeli de mibali ozana injustice makasi okufeli de mibali motanga ka moko obike ba we basilika elio manike Jonathan Zano moi na babi ate de 1 pour Jonathan tu répondre nga na que lo ma papa beza papa na oti ta manike mikebuka na ngate nga be déjà na kobeta yo manike mona lisumu na kobeta yo après 10 ans place no mono ka na beto nazali boma manike bikosaka tu n'es pas folle Angèle ozama be manike mikebuka kutubuke Angèle tala mangashu minene lokwa ken kala mingi te awa obano finga jip obano finga kofi makasi okote la présence jibe piano kala mingi te osaka jibe piano o finga vera mbolokwa likamuso kota kaka bongo yo na koto dossier nana lingako apa bato ba pesa ko manike finga nga kingandie bambanda na biso nde bazuka ko poyo finga biso ba adversaire na biso te baluka ko bambanda na biso to doki saka bango mitu ne baluka yo finga biso mwana 3e bureau ba balate mama no batikalo balate mo tongo zo oda so finga bana baninga bana masumu yo moko mwana lisumu mama no 3e femme ba balate tali kasu ba pesa te zonga manike yo lobalanga moi ça fanda be apenta pa pamba zote sila pour nini aleki polele et ça ngani droko tambola tous les jours ozoka tante que osokoli pendola tse la bobi mina ko osaka sanité manike balali na mibali combien oboti combien manike ngana lingo tanga komba babia te po babia na yo boboya na ka déjà kala tanga komba pa soda kuyu na yote babia boyo parce que tanga ko likola mbetu na mobali babia yo zo kisi pa bino yo zo linga babia tibo suka la mbetu kamutaka la sida Angèle wana sida omuli ba sido kena bamba batambuye public Angèle bakanga sida tonga na Londres monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Angèle masoko na yo. Ok, libumu mabe. Moi si moi sikala ka mutaka la sida Angèle wana sida. Omuli ba sido kena bamba batambuye public. Angèle bakanga sida tonga na Londres. Fai mo bimba deti ngala champagne sala kindumba. Ena son ste. Fai mo bimba yona yano este bo kendela kindumba. Angèle ogoti bana bakoli la poto na soni. Mama biso bula. Yo kenda pena rode na pourquoi na tango zongi et puis rode ngo basala konde ni mutu pena yebe osali papier mutala yo lelo afuto lobby Angèle yo sanga moi sur le quoi Angèle moi sur le quoi Angèle a comme mpaka vine zaka boy ana ba salon azabo yo ki lisole l'équipe moyibi aje ki moyibi pe ko kakati aje ki moyibi koki encadrer des enfants Angèle aux exemple à nani yo aux exemplaires na vie bena be mutu ba kenga na idole Angèle Muswahili azate ya moi ebi français te mavana na poto ebi anglais te mun lokoloko bassin yoza Angèle oza nzoto lokwa makaku maloba lokwa libata Angèle na kofingo za masoko makasi lokwa ba karto ya kala ba TV Angèle nzoto mabe o lokwa likayabu masoko na yo Angèle telongi mama na yo o asala ki obima na mokili asala masumu po yo Angèle obima na mokili ono lo pangu na poto te la succès so sali na mokili ko yiba biko za ko yiba lo za ko kabela batu kasi falo zongo sa o te kango o so mo pangu na poto chapa na biso mukie mannequin abeta kindingu lu pangu ata to ganga nganga biki ya na biso so na biso atia biso place bien bilo bo la place ni
Ken nazonga pa bino banda zonga ndako moi c'est pas la bango ba ne papier ken na sala vidéo pa bango ti ayo ka soni dans la salle vidéo qui vani ken sala vidéo tu te réveilles le matin avec tes enfants ta famille moi si na yeyo ba doit mona sike longe moi si ndinga ma be kokoti parce que moi c'est na yeyo ye faut ba kate pa balongo le biloko na nyosa patikali kokoti moi c'est na yeyo ba na bango yo ken o sala ngoti si mo kile kufa devoir la muka ton la sanga image ya yo ken na moi sur la bana na ndebo vivaka o sangote te bilamba ba benya magasa tombola o na kenda na yo ba la hotel Hakim yo ngana bi hotel Hakim te linga lo ko bakanja ken o beto fimbo zonga bwende ngamna tinda ko te oya na bwa tuti bo bimaka dogo kuya mu libere ngana camera no ken ebe mama na oken tufia mama na yo yo ku tute po epeso kanda te na fingi mamo ya teko na zempa biso mokili tufia mama na yo tufia mwasi na yo aza salité ba perte blanche belé o même pas docteur Hakim pour ba traiter neni moi ça sokola yo kasi docteur Hakim a traiter perte blanche ou bien moi si moi la mkanton ga ibo sukola sena e bien pour mi bali ba kangama yo soko même moi c'est pas docteur Hakim oh moi sinanga ma yebi mais nzoka perte blanche le ka ibo sokola c'est ça ko sokola be balé na ba kwenkwe a passer moi c'est aniki makona libanga ba bi c'était maman ye ko la ka ko sokola bien ozo na microbe. Moi ça so bimisa gazoir sur la perte blanche. Moi si ma belle makasi que non ko mo moi ça bon diamant po nano banda ko tranquille parce que yo basi ba suka ko ka j'ai le choix les kati ko pas me comme melisoyi. OK si on a sa perte blanche et rokota boy perte blanche là tu ba le quoi machine à foufou. Ah camarade non les non moi sinon ko sokla avant même pas docteur qui m'a soigné. Moi si sola ma peka. Moi c'est tsakata kabelo te perika jona na ngote moi si kanga suki ya maboko po mobali ken pe na chemise malonga te pantalon malonga te soule mabe mutu mo za mabe akoti la monde ya ko finga ba musicien na biso kin ken ke finga na ba musicien na bwende avant no finga ba perver ba faire rigola zonga no bwende no finga ba musicien bwende zonga bwende ono finga ba kresa no vo finga irichi watana be zonga bwende ta mo uta wa ya nga intimider ba kinwa ta tu es villageois yo na lingwele Yebili ken ba no bazo ba vaccin te o même ba ido jamboka yo likam kena ndako tuti makaso melisi bal o tuti makasa otongoli o ebi hôpital te mo so ke boda ba dispensaire ndeta kufa yo ka docteur Hakim hôpital mndelo e bien muta longolo kisa meme oti angola o pese merci o pese o fingi na TV muto yo kumisa ba mikwe riti wana meme angola eriti watana ba meme angola muto asali okutu ya koleko fingi bongo bato bazo yia po basa ba omona déjà que ba oyo bazaba tuté manike mikebuka nazongeli yo manike Jonathan zana mwana babi ate de 1 pour Jonathan tu répondre ngana que lo ma po babi za papa na oti manike balali yo na mibali combien oboti combien manike ngana lingo tanga komba babi ate po babi na yo boboya na ka déjà kala tanga komba pa soda kuyu okufeli de mibali oza na injustice makasi okufeli de mibali motanga ka moko obike ba woyi basilika paso na ko bimo na komo ba bolio kacha bimani ke otanga kombo la ngate abomi yo manike babi ya na fasi be na lima ya na yote babi boyo parce que ça va ko likola mbetu na mobali babi ya ozo kisi pa bino yozo linga babi atibo suka la mbetu babi yo comprendre que yo bimana papa bino mama na bino kangiso atinjo makala pola ina mobali na ye manike mo ali sumu moi na 3e bureau ba balate mama no batikalo balate moi tongo zo oda so finga bana baninga bana masumu yo moko mona li sumu mama no 3e femme ba balate tali kasu ba pesa te mami tshaka 3e femme li kangu ba cheze mba bocho te mo za mona li sumu ozio oda so la na papa botio mama supportant otazio ka mbanda ke buwa ko mama na makala yo mtokota puzo swananga puzo bishaso li avungule o mela atoko to mama mo sana vie lekela yo comme le kwa liboma toke mikebuka pota libumo sana ngo luko soigna ngona no luko ba bikedi mo mafuta mbila ba baka yo o boto mamu pepi manike libele nde baninga bazalati sengle bo libele fani manike na ngoti o moni ujana ye ujana original gel show ujana nala ta soutien ou pas na ka ujana okapona manike libele kangama na nzoto la pour se libérer les ateliers sur le monde là-bas et surtout monter à la miroir y a on met la tokoto mi ba to tikalo ko poto te la vie manike o kosi ba tout trop internet y a bi poto
na sala soki ba match bishega na sala lokuta kena manike ba sala dio mensonge d'internet so ba bambelo likambo tikali ofi mobimba taka batu baloba ke j'ai le show avant de rappeler les ketchup engi pe kanga na internet ko oh na se garantie l'occasion qui est en plein ma be fona tele melango parce que avant de rappeler les ketchup ta batu ba ya mensonge j'ai le show ngam na l'accent Karine ken yo l'accent Karine ken piana yo l'accent Karine te muta sa na sona Karine les héritiers watana be notre papouche il faut doser. Il faut soit la déjà confier l'homme idée. Pourquoi ça pas polémique que ils foutent l'autre côté? Pourquoi? Ça c'est le fait et salonine et le qui jaillit. Pourquoi tu fais ça? Tout na bateau ça va pas bien. Manike, ce qui ken piana, yo la qui sanga mouton so betali sur te fille wana na yeba tout na Freddy Kimbe e nga no sa na RTVS en Kinshasa na Alendel neto yamba ye na on a fait des qui mais après mission d'abet na ba masolo de babo kele ba PC ndebo ndeba yo l'acception que boza bandeko yo teken yo kuti biso déjà jour on sa mission au moins déjà que dengo bien na téléphone et j'ai la soya yo tu l'acceptes ce journée comme boza mensonge boy yo ya biso déjà dozala o ba ke yo l'accent est place ni ato ya ba na TV yo zalaka e ba l'accent que boza famille yo zalaka. Et tu étais le premier, il n'y a pas au 20 ans la temps, tu dois quitter la fille parce que Abimana Mobali parce que tu as ben que Bokendara, que ça les missions pour ceux qui n'ont rien tabac. Yom to bête la mat. Ma solo tout, il y a des bandits, yom to bête la mango. Ma solo na une nuance sur la place pour avoir aucun, mais ça va aussi kermesse. Yom to zoben à la téléphone, n'a pas bengo. To fana na bandel ngai Adam Suluzolo Micho, marambu nuance c'est la kermesse, yom to encore bête la mat. Adam Suzola Loba, Adam Saloba, ma solo tout, Adam Scutomo, ah, yo moi ça bateau bête, ma solo boy, poignate, mutuana, et ça a bisu rappel à l'andagé pour un profit, à ça pena moi c'est ça pédé, mon bala loba, alors quoi la été, yo, tout na Adams, Adam ça tellement ça j'ai battu le ma mystique, il y a caché yo, Adam Marat, Abo Ndeni, ah ça bi loba, yo kasi pas personne à viser ni non kabana Jaël. Takuta azaboy pédé mo bala loba lokola yete yem tazo loba boy so ayena ndaka so kosa boy yop to betelanga boka na ko sabe mission ndako mo sila te escalier so étage mo kota mai kota ya kitambo kuna bo sabe mission banda ko bilo kel pena ke fera tout fait maman na yo ma so comme si na yo ngala camera no teken na baki no tito comme décembre et l'homme munene le kabo kanga internet na ba kando no kala ma so je ko seli batu Ken yo l'accent Karine ngana la njoba Karine quel autre bon de la Jaël qui a Karine a bengana ke kolia moi internet fille elle qui Karine azate Jaël faut zande na Karine to son sa audio Karine chaka yom to benganga allo Jaël show za Karine mo konti yeyo azaka mwana malamu yom to pasanga Karine et puis je te donne RTG pour la première fois les caractères pas Karine yo posala si to quel lien na ni o ba ben on dit na opoeta yo poza la kati kena o changer histoire o Karine mo konta tinda bango Karine mo konta tinda ndeto za la groupe boy muta tinda ka mutu te sala vidéo ngana sala vidéo na défendre bakambu nga ke bolekisi bo fini mama Karine bo fini mama Jaël show bo fini mama Leketu to ba yuma no défendre dans sa défense tant que dans une équipe nationale dans sa défense il y a Jaël show na équipe nationale mobimba po bolekisi faut que la bino boy maniqué mona balakisa mosapisu kama be zo solution potali bumona e bima ko so hémorroïde bimi o kangami hémorroïde sangani na bengo hémorroïde na français o sa potali bumu musomba e bima kayo kangami yo sala tono sano pièce mo apa les ketchup potali bumu bima yo to sano je les ketchup to tourner no pièce théâtre potali bumu bima fa ke ba ke le kilo ba kisimbang na se po ba ko zonga mani ke o lo balanga moi ça vanda be apenta pa pamba zo te sila Poanini à l'équipe polele et ça ngani drogue ko tambola tous les jours ozoka tante que osokoli pendo la tela bobi mina ko osaka sanité bana ba yana poto yano nini yana poto tanga komba yana na poto azate ba ya batu ba yana yo ba bala mama na ote maniki yo finga batu te boko mo kosa to finga na ba vérité maniki ozana musomba lukano no soanyango tala avenir abana banana Jonathan Prince Nana
avenir à malonga te bakoma manger na internet zo conscience luka nzambe zo bala na bon l'église 50 nzambe bolimbisi tika internet na ko lusa ta commerce à loufu parce que biso au fait on a ba flair d'âge tona mibali ba Hollande biso jusque là ba dossier zo kota kaka ba dossier zo kota kaka bongo yo na koto dossier nana lingako apa bato ba pesa komani ke finga nga kingandie ba mbanda na biso nde bazuka ko poyo finga biso ba adversaire na biso nde baluka ko ba mbanda na biso to dokisaka bango mitu nde baluka yo finga biso tamanike mikebuka na ngate nga ba deja na kobeta yo manike mona lisumu na kobeta yo après 10 ans place no mono kana beto nazali boma manike obikosaka tu n'es pas folle ken pena yo mosaka kasungo na makala ko fela mida kangisi okoti makala Blanchard Mosaka obenga okosa kuta makala na leke Mosaka Blanchard Mosaka ba benga azuka parce esprit oui ande konanga ba peso chambre bien obenga Mosaka na ebite joni na kobosa na ye lelo koma ofinga Mosaka na BCBG soda ka Mosaka bon mutu so fi papa chéri na 12 1 minute Mosaka yo sa réaction misu bazala ba collabo encore répondre ken penalty abanga kela bisa ba vérité na nyoso ba pede ba pere pata mabandi ba vewa sima encore répondre ken penalty o titaka ken finga gel ba obanga répondre ken non répondre ça répondre grosse molly répondre ken ken a finga jibe yo ça permet papa chéri ko sa défense te ba mo défendre biso Mosaka bi gel shot défi yo ba moda show ba chef Sege yo ko sa défense te ba saloge yo comprendre et to na ba Béatrice yo ça raté o comprendre fojo o ko répondre o banga po tonga trop et puis ba yebi ke mara mutu na loba no za solo tino kese no baby ke za solo wa mutaja sima fingal ken pe na porte parole no soko koka bo loba trop bo sala trop muta finga papa chéri wa sala ke bo lia o ko répondre te po yebi ke sora déclencher pas ça muta mutu au vu de baby Mosaka, vrai soldat, il y a un total respect. Il y a un jour, et l'eau qu'on a bien, merci beaucoup. Moi d'action, merci na cadeau, moi d'action, na évité cadeau, moi na TV Zate, et la saga qui BCBG World. Finalement, Mosaka, la saga BCBG, c'est toi. T'as permis na papa chéri, tout le monde a chef Sege. Attends, m'a dit Nathalie, quand on a dit Bibi Kapinga. Dis-le vos arbres, on a dit Jantamissine, Lissimo. Dis-le vos arbres. Bon, ça loger. Salojo et batté. Vous comprenez? Manike Musomba fait gaffe, fait vraiment très gaffe. Mais maman pas ngana boya sali sumu. Le gars même ngana ke kanga mutu na boya na botambola na massage bo créer nga ba makomo boy oh le pena na zonsi mo kisimako. Pato ko ko ba vérité mo ke bo kosela ba makambo belé manike na kala ba kanda no ya mambo belé. Oyo nga idologie ke kanga mutu ya kisi na bona nga. Bona mo da sort non dengo suka. Ozakani na posa sort ne suka lokwa. Ngana suka lokwa yo. Ndo me ba fino pembela nganga. Donc on a boya quand on a comme un problème. Moi je dis na boya mais pas ngapa na ba ke one day to swana. Ndé comme un problème. Moi na nga ça ko bana noté, moi na nga ça ko ba prester. Il étudie. Alors que presta tangité de l'état il était. Alors que je l'attaque tangité il était. Alors que yote maman tangi bien te français le côté igna. Na personne ko devoir sala émission il y a 15 minutes en français du début jusqu'à la fin. Manike consigne internet trop. Moi je vais étudier na face mobile. Manike ça l'émission 15 minutes. Ken pela ça l'émission 15 minutes en français. Chez toi à la maison, na bana na yo. Manike pe sala bongo la bana yo na français na ndima yo. Sale fille, sale maman. Mikebu kamunoko posolo kola. Mutanzo yo fi baba go retourne na vie et baby so munoko kwetia. Manike na de tondo zaka. Oza elonko ankubu. Munoko ka baleine. Misu mabena ba coin mutu muke kwa ya pombo periki vanda moni nzata periki yanga nde vandi boy yo periki ne vanda awa po mutu e bene forme mutu te nzata pe yo vanda a periki tele makamu panzi na ba tinda ko biloba yo kela ko mate so ati chemise awa nyoso lokwa mo mobile kingodi pas si on a kingodi yo sko za kingodi so ko lo be denda bonjour bonsoir on a nzoto mabeta ti chemise et bien bloka mo wey esthétique atombo na kati mikwayo atba mo no tamba na kati so kufa sio pola ese ngaka ele kama demo okufa na poto kundo karate manike masumo eleki olugo so kufa maboka batunga na bomo na maboko na na beto katembata ken piana ken soigner Esther na bino comme ma pasteur kuna na Londres
tema sali kindumbe bele na mokili azina fanda kimi akikota libala pa mobile akikota libala pa mobile asala la séparation du corps pour infection mobile azwa kokate mobile moni niveau infection kokite abi yo Esther la kala kwa donga pe na kwa na meto anda ko to shenda kusali to sangsa to partager mais ngana yo mbetu mo soutien ko na mi soigner infection na ngesili yo na kwa na akomi mo pasteur nzambe mobile azonga na mobile azonga to sel masumu bele mobile azonga rote Agel Moussoye to le local ami parce que ça sida bambo on se ba on fout ça bambo a sida grâce à opération ba sala on était ko découvrir que ça a sida donc Dieu merci ken pianali kolo yo jour yo ko tata au da soleil la ata mutuno ka ilaya eh ken yo finga papu charité watanda bi o moni cicatrice so no ta on mona bomo héritier watanda bi notre papouche eh ken yo finga wata ken yo finga wata Nzambe nange bata mokili nzambe j'ai chaud wata waza ke so bakayenga na 12 na ancien ma pona bika 12 5 litres ali banda moto na tembe muta kaba ko kalika ba c'est tout so il y a problème na 12 5 apesio le jeune musicien le plus têtu aya na ndenge na misala yembo moto na tembe ti lelo ekita sungi apesi Héritier terre so ko finga te ngana mwana te na fena na papouche ça te yo ko finga mutu bo jamais non mais nem bodo na TV alors ba nga jamais que j'ai na za be fo finga nga mutu jamais salango to sala ba ki texte so biso mo yo ma sala papouche mo mutu bandinga na lingi ma bote aboya al nga za te tie mo mutu na tembe ba bien fait mutu to ko bossa na mote mutu sala que c'est combien de années bo ta duré ba comparer na ba sala ba orchestre avant yo finga abuni na ndenge na eti ye moko soutien ye moko nyonso ye moko tia telemise loko na ba combien héritier yebi monde la musique ken yebi monde la musique yebi combien d'attaques héritier watana bazoka pour orchestre ne kita bo beta masolo ba divagation ni ken yebi musique yo zo kodesa finga ko faire mide ken piano mais on zakana fali poupa pour ko faire banike mais vena so fali poupa tatinda ka ken na victime ba finga ti ngana ebeli fali na ko finga te Abe porte parole la bangote. Manike no fingi wata thank you. Olia ya wata asasala empa apesa yo alesa yo amema presangola. Osumba ya wata akeno wa mutoka manike wata keno wa. Mutoka manike atela ba ex ne ya kala tanenga bandaka mbo mwana ozate. Ozate otanga sola babia. Babia mutako me fou ava kufa. So ya hotele mi 500 album mobimba kofi. Tombo babia ngwana boke bongisa. Tomba ba boke bongsa bebe bakunjelo kwa lipapa mesha munena mboko bake kunde bon babe asalani apart amen asalani boke belo banga gel show biso taloka ba robino ba pesa espace vocal moko de la kanga kishasa eloka ba gel show o pesa espace mbamo na TV na kanya internet suta ba robino ba bomba retardement bembe na bino nyama yo manke papouche yo maniki on na bête on a kanda papouche muto sala ke ngaje shona ko na pela di bombe internet ko amande ba ne la rabotu ba kanga na neve na benga na mbana na kanga ici Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika